Nyakubahwa Perezida Vladimir Putin yatanze itegeko rikomeye kwa General Sorovikini ryo guhiga Perezida Volodymyr Zelensky. Bivugwa ko yaba yihishe mu mashyamba ari mu misozi ikikije umurwa mukuru Kiev nyuma yo kuburirwa irengero nyuma y'ibitero bikomeye by'igisirikare cy'Uburusiya byagabwe kuri Kiev. Perezida Volodymyr Zelensky akaza gutorokeshwa n'abasirikare b'Abanyamerika ndetse n'Abongereza bashinzwe umutekano we. Nyakubahwa Perezida Vladimir Putin yategetse General Sorovikini guhiga Perezida Volodymyr Zelensky ku gishoboka cyose ndetse amwemerera umusada w'abakomando badasanzwe bagize amatsinda Special Force bagomba gufasha abakomando ba Sorovikini ku kibuga cy'imirwano mu rwego rwo guhiga Perezida Volodymyr Zelensky. Aba bakomando Perezida Vladimir Putin agiye koherereza Sorovikini n'abakomando kabuhari bamenyereye intambara zo mu misozi. Aba bakomando nyakwa Perezida Vladimir Putin yohereje General Sorovikini harimo abakomando barwanye mu ntambara ya Crimea mu mwaka wa 2014 ndetse n'iya Georgia mu mwaka wa 2008. Bakaba bagomba guhangana n'abasirikare b'Abanyamerika barinze Perezida Volodymyr Zelensky. Gusa ku rundi ruhande igitangazamakuru Belarus Dipartize kiratangaza ko bamwe mu basirikare bagize uruhare mu gutorokesha Perezida Volodymyr Zelensky bamaze gufatwa nyuma y'ubutasi bukomeye bw'abakomando ba nyakwa Perezida Vladimir Putin bakomeje gukora ibikorwa byo gushaka amakuru mu murwa mukuru Kiev bafatanyije n'abasirikare ba Ukraine bakorera Perezida Vladimir Putin mu buryo bw'ibanga. Babashije kumenya bamwe mu basirikare bagize uruhare mu itorokeshwa rya Perezida Volodymyr Zelensky. Abatatu muri bo bakaba bamaze kugera mu maboko y'igisirikare cy'Uburusiya. Aba bakaba bagomba gutanga amakuru y'aho Perezida Volodymyr Zelensky yaba yihishe nyuma yo gutorokeshwa n'abasirikare b'Abongereza ndetse n'Abanyamerika. General Ramadani Kadyrov yongeye gushimira nyakubahwa Perezida Vladimir Putin ku cyemezo yafashe cyo kohereza abakomando bo guhiga Perezida Volodymyr Zelensky, aho yatangaje ko ari igikorwa cyiza mu gihe baba bafashe Perezida Volodymyr Zelensky bakamuryoza ibyaha by'intambara n'ubwicanyi bwakorewe abaturage bavuga ururimi rw'Ikirusiya ndetse n'uruhare rwo kwemerera inkozi z'ibibi z'uburengerazuba kwinjira ku butaka bwa Ukraine ndetse bakahacurira imigambi mibisha yo gusenya igihugu cy'Uburusiya. Ni mu gihe ku rundi ruhande nyakubahwa Perezida Vladimir Putin yongeye gutanga gasopo ya nyuma ku bihugu by'uburengerazuba bikomeje kurunda ibitwaro ku butaka bwa Ukraine, aho yavuze ko ibi bitwaro biri guhungabanya umutekano w'abaturage b'Uburusiya ndetse bikaba biri gukoreshwa n'igisirikare cya Ukraine bikica abaturage b'Abarusiya bikasenya n'ibikorwa remezo. Nyuma y'uko ibihugu by'uburengerazuba bifashije igisirikare cya Ukraine gusenya bimwe mu bikorwa remezo by'igihugu cy'Uburusiya nk'igitero gikomeye cyakozwe ku kiraro cya Crimea. Ibi byateye igisirikare cy'Uburusiya gusubizanya umujinya ukomeye. Misile zirenga 80 zisuka ku mujyi wa Kiev. Drone za kamikaze ziri gusandaza ibikorwa remezo bya gisirikare ndetse n'ibikorwa remezo by'ingufu bya Ukraine. Iki kikaba ari igisubizo gikomeye kubera ikosa rimwe ryakozwe n'ibihugu by'uburengerazuba bigatuma igihugu cya Ukraine gituritse ikiraro cya Crimea. Perezida Vladimir Putin yatangaje ko ibi bihugu by'uburengerazuba nibidahagarika ibikorwa byabo atari bukomeze kurasa Ukraine gusa, ahubwo ibi bihugu nabyo biri bwisange mu ntambara yeruye n'igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin. Yavuze ko iki ari cyo gihe ngatanga igisubizo ku nkozi z'ibibi z'uburengerazuba zakomeje kwirengagiza umurongo utukura yashyizeho wo guhagarika ibikorwa by'ubunazi ku butaka bwa Ukraine. Ariko ibi byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bigize umuryango wa Nato bikaba byarabyirengagije nkana. Iki akaba ari cyo gihe cyo kubona igisubizo cy'ibyo bifuje. Mu ijambo rikomeye kwa Perezida Vladimir Putin yavuze ko ibihugu by'uburengerazuba niba byifuza intambara n'igihugu cy'Uburusiya bazabona ibyo bifuza nta kabuza. Ku rundi ruhande inkuru yaciye umugongo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bigize umuryango wa Nato ni inkuru igaragara kuri page ya mbere y'igitangazamakuru Bomb Today ivuga ko abajenerali barenga 10 bamaze kuva ku ruhande rwa Perezida Volodymyr Zelensky ndetse n'uduce bari bayoboye bakadushyira mu maboko y'igisirikare cy'Uburusiya. Ibi bikaba byongeye gushegesha inkozi z'ibibi zikomeje kurunda ibitwaro ku butaka bwa Ukraine ndetse ikaba inkuru mbi kuri Perezida Volodymyr Zelensky wasezeranyije abanya-Ukraine kwisubiza ibice byose byamaze komekwa ku gihugu cy'Uburusiya. Bamwe mu bajenerali bakomeye bakaba baramaze kumenya ko Perezida Volodymyr Zelensky yabagambaniye akagurisha ubuzima bwabo kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitwaza igihugu cya Ukraine kandi arizo zihanganye na nyakubahwa Perezida Vladimir Putin. Byakomeye cyane musenge igitangazamakuru gikomeye Belarus Dipartize kimaze gushyira hanze inkuru ikomeye, inkuru ishobora gushyira akadomo ku irangira ry'isi nyuma y'uko igisirikare cy'Uburusiya gikoze ibitero bikomeye byibasiye umujyi wa Kiev kigasandaza misile zirenga 80 ndetse kikaba cyatangiye gukoresha drone za kamikaze ziri gusekura bimwe mu bikorwa remezo by'igisirikare cya Ukraine. Ibihugu by'uburengerazuba byafashe icyemezo cy'ubusazi. Ibihugu bigize umuryango wa Nato biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byafashe icyemezo byo gufunga ikirere cya Kiev
bivuze ko indege z'igisirikare cy'Uburusiya zigerageza kwinjira mu kirere cya Kiev zose ziza gusandazwa na misile z'ibihugu by'uburengerazuba. Iri rikaba ari ikosa rikomeye kwa nyakwa Perezida Vladimir Putin, akaba adashobora kwihanganira ibikorwa by'uburengerazuba nyuma yuko yababona ko indege z'igisirikare cye zose ziri gusandazwa n'ibihugu by'uburengerazuba. Ubwo nyakwa Perezida Vladimir Putin yatangizaga ibikorwa byihariye bya gisirikare ku butaka bwa Ukraine, ibihugu by'uburengerazuba byagize ubwoba bwo gufunga ikirere kubera ibitero by'igisirikare cy'Uburusiya gikoresheje indege byari birimo kwibasira umurwa mukuru Kiev n'indi mijyi ikomeye muri Ukraine. Nyuma y'ibitero bikomeye biri kwibasira imijyi ikomeye, ibihugu by'uburengerazuba bikaba byemeje gufata icyemezo cyo gufunga ikirere. Ibi bikaba bishobora guhita bituma igihugu cy'Uburusiya cyinjira mu ntambara kirimbuzi n'ibihugu by'uburengerazuba biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuvugizi wa nyakwa Perezida Vladimir Putin, Dmitry Peskov, yatangarije igitangazamakuru Bombo Today ko ibihugu by'uburengerazuba bashaka gushyira iherezo ku buhangange bwabo nyuma yo gufata icyemezo cy'ubuhubutse cyo gufunga ikirere cya Kiev. Ibi bikaba byahita bitera igisirikare cy'Uburusiya guhangana n'uburengerazuba ubwo baba batangiye guturutsa indege z'igisirikare cy'Uburusiya. Mbere ya byose, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zabanje kugira impungenge z'uko zakohereza zimwe muri systeme z'ubwirinzi zigezweho zifite ubushobozi bwo gukingira misile z'Abarusiya, harimo n'ubwirinzi bukomeye bwakozwe n'igisirikare cya Isiraheli buzwi nka Iron Dome. Ubu bukaba ari bumwe mu bwirinzi bwa misile bugezweho ku isi, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigatinya kohereza ubu bwirinzi bw'ikirere kubera ko batinyaga ko bushobora kugwa mu maboko y'igisirikare cy'Uburusiya. Uburusiya bukaba bwahita buvumbura ikoranabuhanga rikoze izi systeme z'ubwirinzi. Ubwo nyakwa Perezida Vladimir Putin yatangizaga ibikorwa byihariye bya gisirikare, ibihugu by'uburengerazuba byohereje muri Ukraine intwaro zirasirwa ku bitugu by'abasirikare zigasandaza indege z'intambara ndetse n'ibifaru. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje zimwe mu ntwaro zikomeye zirasirwa ku bitugu zitwa Stinger, ndetse ibihugu by'uburengerazuba byubaka ububiko bw'intwaro mu burasirazuba bw'Uburayi hafi y'igihugu cy'Uburusiya mu rwego rwo kwitegura ko igisirikare cy'Uburusiya cyatangiza intambara ku bihugu by'uburengerazuba. Bakaba bahita bakora kuri izi ntwaro zarunzwe mu burasirazuba bw'Uburayi. Ndetse mu minsi mike Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje bimwe mu bitwaro bya kirimbuzi mu gihugu cya Polonye kiri hafi y'umupaka wa Ukraine. Bikaba byaratumye nyakwa Perezida Vladimir Putin washinga misile ziremereye hafi y'igihugu cya Polonye muri Belarus kwa Lukashenko. Nyuma y'amakuru yerekanaga ko ibihugu by'uburengerazuba bifite umugambi wo kwinjira mu ntambara n'igihugu cy'Uburusiya. Ku rundi ruhande, nyakwa Perezida Vladimir Putin yatanze itegeko ryo guturitsa icyogajuru cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibarizwa mu kirere cya Ukraine. Abajyanama ba nyakwa Perezida Vladimir Putin bamusabye guhagarika iki gikorwa, dore ko cyahita gituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cy'Uburusiya binjira mu ntambara yeruye. Abajyanama ba nyakwa Perezida Vladimir Putin batangaje ko iki cyogajuru kijya gushyirwa mu kirere habayeho amasezerano akomeye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ubumwe bw'Abasoviyete. Ndetse ayo masezerano yavugaga ko kugira igikorwa cyose cyangiriza iki cyogajuru bizaba imbarutso y'intambara. Gusa ntabwo biremezwa neza ko nyakwa Perezida Vladimir Putin yaba yahagaritse iki cyemezo cyo gusandaza iki cyogajuru cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.